Seni budaya yang tak kalah menariknya, Pet Ayo kali ini diwakili oleh Sakabala Gurnita, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, yang menampilkan beragam keunikan budaya Bali Utara. Pet Ayo diawali dengan langkah jegek bagus yang membawa papan nama kabupaten, mengenakan busana payas agung khas Kabupaten Buleleng, payas riasan yang digunakan dengan ciri khas kesir di bagian pundak, serta empak-empak dan bunga tunjung tutur dengan tata rambut yang disebut pusung songgeng. Penampilan jegek bagus kali ini semakin gagah dan anggun dengan mengenakan tenun songket dan endek sutra mastuli yang merupakan ciri khas payas agung jegek bagus Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, for the next is Buleleng Regency. Buleleng, known as the land of Panji Sakti, boasts a rich variety of arts and cultural tradition. This year, Pedaya performance by Buleleng is represented by Sakabala Gurnita from the State Hindu College, Stah Empu Kuturan Singaraja, which present an array of the North Bali's distinctive expression. This period begins with a pair of Jagek Bagus, elegant male and female dancers carrying the nameplate of the Regency, dressed in the grand traditional attire known as Payas Agung Buleleng. This outfit features distinct sir shoulder ornaments, floral accessories such as tunjang tutur, and hairstyle called pusung songgeng, a hallmark of Buleleng. The look is enhanced by a refined blend of songket and andak sutra mastuli weave, which collectively define the signature style of Buleleng ceremony fashion. Berikutnya ditampilkan barisan pembawa uperengke yang meliputi kober Singga Ambara Raja, kober swastika, bandrangan, payung atau tedung, lelontek dengan nuansa warna merah sebagai simbol keberanian Panji Sakti yang turun-temurun diwarisi oleh masyarakat Buleleng. And following the nameplate bearers, the next segment present is ceremonial procession featuring symbolic items such as kober Singa Ambara Raja, kober swastika, bandrangan, umbrellas or payung, tedung, and lelontek. The dominant red tones represent the inherited bravery of Panji Sakti,
a legacy preserved through the social and cultural life of the Buleleng people, especially in their aesthetic traditions. Buleleng sebagai daerah pesisir yang memiliki pelabuhan tua yang disebut Pabean, menyimpan kehidupan pluralisme dengan penuh keragaman seni dan budaya dengan tanda pura Pancasila di kubu tambahan. Pada barisan ini ditampilkan tari Janger Menyali, Burdah Desa Pengayaman, Barongsai Klenteng Lingguang Kiong di eks Pelabuhan Buleleng, dan boneka gendong dari Desa Les. Dua orang pati yaitu Ki Dosot dan Ki Dumbyung selaku penasehat dan abdi setia, senjata sakti keris Ki Mundaran yang merupakan tanda keagungan Panji Sakti dalam memimpin kerajaan Buleleng juga dihadirkan pada bagian ini. And as a coastal region, Buleleng holds a long history of cultural pluralism, particularly visible in this historic harbor, Pabean. This pluralistic identity is marked by the existence of Pura Pancasila in Kubu Tambahan. The performance features several diverse cultures, arts, Janger Menyali, Burdah from Pengayaman village, Barongsai from Lingguan Kiong Temple, at the old port of Buleleng, and boneka gendong, soldier puppets from Les village. These are accompanied by two court advisors, Ki Dosot and Ki Dumbyung, loyal retainers in the kingdom. The sacred heirloom keris Ki Mundaran symbolize the grandeur of Panji Sakti as ruler of the Buleleng kingdom. Selanjutnya Duta Kabupaten Buleleng menampilkan garapan tari kreasi Pedengan yang diberi nama Bungan Deeng. Garapan tari kreasi Pedengan Buleleng ini dipergunakan khusus pada saat upacara ngaben, tingkat utama pada rentetan acara pebaktian keluarga, di mana semua anggota keluarga yang masih dalam satu terah wajib memberikan penghormatan terakhir kepada tetua yang diaben. Keunikan tradisi ngaben utama di Buleleng adalah ngaturan bungan deeng, di mana keluarga yang bersangkutan mendapatkan pemeras atau biasanya setara cucu, cicit, kompiang. Mereka wajib ngaturang atau ngejot berupa sepasang deeng kepada keluarga yang melaksanakan upacara ngaben. Garapan ini diiringi dengan barungan angklung Don Pitu khas Buleleng. Kabupaten Buleleng menyajikan garapan tematik Bandung Rangki. Garapan ini digali dari keunikan Desa Pedawe, salah satu desa tua di Bali Utara. Garapan yang dikemas dengan konsep teatrikal ini mengisahkan laku warga masyarakat Pedawe yang sedang panen getah aren atau jaka. Dalam bahasa Pedawe disebut ngali nire atau nuakin, sampai dengan mengolah air aren menjadi gula aren khas Pedawe di rumah adat Bandung Rangki. Selain itu, kegiatan memanen nire atau tuang ini merupakan laku yang sangat sakral bagi masyarakat Desa Pedawe. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat setempat untuk tidak boleh berbicara dan saling menyapa sepanjang perjalanan ketika membawa nire atau tuang ini menuju rumah Bandung Rangki. Excellencies, ladies and gentlemen, following that is the thematic theatrical presentation titled Bandung Rangki, inspired by the traditional lifestyle of Desa Pedawe, one of the oldest villages in North Bali. This walk tells the story of villagers harvesting nira, sap from aren palm trees and processing it into Pedawe palm sugar.
In Padawa culture, the act of tapping and collecting palm sap is deeply sacred practice. It must be performed in silence, no talking or greeting along the way, when carrying the sap back to the Bandung Rangki, a traditional house used for processing it. Sebagai sajian pamungkas, Kabupaten Buleleng mempersembahkan garapan tematik berjudul Agra Buana Raksa yang bermakna penjaga peradaban hulu. Agra Buana Raksa mengisahkan masyarakat Pedawa yang menjalani ritus Sabo Maluni di desa adat Pedawa, yaitu sebuah ritus yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, penanda kesuburan, kemakmuran, dan kedamaian masyarakat Pedawa yang ditujukan kepada Yang Betara Lingsir. Penanda kesuburan ini oleh masyarakat Pedawa disebut tektek, tektek kering pawongan, palemahan, lan parayangan. Sebuah tradisi kuno yang diwariskan hingga saat ini sebagai bentuk laku penjaga peradaban hulu hingga tercapai jagat kerti. Gamelan Adi Mrendangge digunakan untuk mengiringi karya ini dengan mengedepankan karakter tabu-tabu Bali Utara seperti lelonggoran dan sekatian. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Last but not least, the Buleleng Regency delegation present a thematic performance titled Agra Buana Raksa, Guardian of the Upper Rim Civilization. This piece narrates the Saba Maluni ritual of Desa Adat Pedawa, a secret tradition passed down through generations. Recognized as the intangible cultural heritage, the ritual sacrifices fertility, prosperity, and peace, and is dedicated to Yang Betara Lingsir. And in Pedawa term, this is known as tektek, symbolizing the triadic balance between pawongan, human relation, palemahan, environment, and parayangan, spiritual realm. The ritual represents an ancient legacy of the community's role as guardian of upstream civilization, striving toward the vision of Jagat Kerti. The piece is accompanied by gamelan Adi Mrendangge, emphasizing North Balinese musical style such as lelonggoran and sekatian.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Buleleng. Hadirin, selanjutnya Kabupaten Bali. Bali, kabupaten yang berada di kawasan dataran tinggi Gunung Batur yang disucikan, berudara sejuk, merupakan suatu daerah